Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bekongsan jong ka khubor. Sedang biang ke jingwat ikinong bela ke bela sakut haka krem doyong ha East Janta Hills District bat en sedang tan biang ya ko mentakasni. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong bakari kelanang penklan ya ka kamya dari haka jingkren haka program Man Ki Baat. Bat pentut ke jinghap yor ke bajur ya ka leit kawan jong kikali ha Arunachal Pradesh. Ke jingwat ikinong belati doyong ke bela sakut hapok krem doyong ke badan ha kloreng kesan marsenda kawak leten ha East Janta Hills District kala sedang biang henen ke sengi ublay ha ke Pakistan nongam ke badai ke sipai duriau kilangam kumba prapo put syapo bat kilawan paino klemlap yanu hadien bikila jak palat arkanta. Kajing sakut jong kikat sangut kenong belah hapok krem doyong kalayat lakat prasni naduk kesni bakalaja hakakat lai tarik mentau benai. Kakubor kaya tu bagi nongam nakatanat sipai duriau lambat kinongam ke National Disaster Response Force NDRF kiladon lupa hakatai kejaka nakabentaban ajing arab hakanukanukapor batkin sangambiang nakabapendon kamru yakakor remotely operated vehicle banwat ikibriu kibasakut hakatai kekrem doyong. Kecintaan ya ke nakatai kekrem ru kan sesedang biang naduk mentakasngi hadian balapan sengit syua hak arhu sau tarik mentau benai namar baki kortan kiba pendon kam kim dai setia kiba kleinbor. Ki kortan kiba kleinbor kila poish potli nakabenta banta nek kiba dangdam hapok krem doyong hakabala anta baka kadai kiba wantu nakawak leten kabadan marsenda bat ke krem doyong. Kibreu ka Coal India Limited ru kidang beteng ban pit benya ya kata ke krem doyong basakut kinong bela kumjuk ru ya kawak leten ke badan marsenda bat bun teli ki krem doyong ki badan haklu rengsan. Katanat korbari jong kesokar pedeng kalap haru ya kinongam jong katanat sipai duriau na Visakhapatnam bat kakan hun ba arpawai ngut kidkont nak Odisha Fire Service ban na yarap banwat ikibriu ki bala syatem hapok ke krem doyong ha East Janta Hills District kini baro kilapoi ha klorningsan East Janta Hills bat kila sedang ka kam jong ki banwat ya kinong ti doyong. Menteri Rang Badu Narendra Modi nen kesni ulong bakari kelanang penklan ya ke kamya dari habaya keren haka program Man Ki Baat haka All India Radio Modi ulong badai haka nekesnam araja khatpra baki India kalala ban kenjo syakathong haka nuclear triad kabamut baki India menta kalabiang haki tiarele nuclear lahaduriau harengkau ni hasun. Ulong baki India kala shimi ki lat ban pendu ya ki jingduk jingkerdu bat ki babun ki seng jong ke perthai ki layro ya ki jingkiu saprang jong ke India. Menteri Rang Badu ulong ru badai namar ke jingetrai shitom lang jong baro bakari kala nang kiu Iran haka is in doing business ne ke jing pensuk haka jing sengkam la jong. Modi ulong badai haka ne kesnem bamenta balala ban pelat ya ke jing pentrai kam ya ke health insurance scheme ka bahetam haka perthai ka Ayushman Bharat bat lala ru ban penyuk boarding electric haman la ke shnong kendong hapok kari. Menteri Rang Badu ulong ru babuan kilap kemilinti ya ke jing rakhi ya ke sengi republic menta kesnem kata ka arphon riu tarik ukulan kon bat menta kesnem kari kan rakhi ya ke lengku sengika basis pak sanpo jong Mahatma Gandhi. Ka Mizoram kala kershan ni kejing ajing mut jong katanat kakot kakia nak abentaban penmi ya ke All India Medical Service IMS kumbalong ya ke Indian Administrative Service IAS bat Indian Police Service IPS. Katkom ka kaipot balapin mi hakikot kubor Menteri nak kesokar pedeng bapet ya katanat Health and Family Welfare Ashwini Kumar Chobe lapentep haka Lok Sabha baya ke jingdan kam bandonno dak All India Medical Service IMS laphat chaka committee jong ka Central Health Service CHS. Hadin kiji menjur jong ka Cadre Review Committee katanat kalakali ya baro kijala bat Union Territory syapang kejing terwa ban pinmi ya ka IMS ha ubenai jileu arajar khat new. Nalor ka Mizoram kiwai pat kisorka jala bal ajing kerjaan kilong tangka Goa bat Andaman bat Nicobar Island. Kani kadek All India Radio Shillong kaban lam shapi ya ka kubor.
Kajinjur palat kajing hap yor hakapang setngi jong ka Arunachal Pradesh kalapan thut shibu ne ka let kawan bat kinung trai jong ka Border Roads Organization kala persang ban penko ikisurok bat kilanti kanang baki kali kenla banyat kajing hap yor kala khamjur bha hasela pas bat hasurong bali para charidwar tawang kabaka kenjang jong ka jaka kalong khalai hajar hinyospa hndro phopon nasla duriau Kajinjrong jong kesurok kalong kumba arpo kilometer. Hamanipur hadu shilak khandai spa khat khandai tali kitendong le erchit jingshat la sam shikilong yeng hapo ka Pradhan Mantri Ujwala Yojana PMUY. Layatho yakani da state level coordinator jong ke Indian Oil Corporation IOC Imphal Division Usenam Ibong Gotan Singh. Hapo kini ke scheme ya kitendong erchit jingshat la a shakikan thai ki baduna ka yok ka kon hakador ka baduna bha uhe officer ke Indian Oil Corporation ulakan tu ki breu bakin shim ya ki jingmantoy jong ka PMUY scheme da ka balet a ya ki kot kisla badon kam shakinon sam ya kitendong air LPG hapo ka jilla ka corporation ka kmilanti bakat haduk kasnam arachar arpawar nla ban penyo tendong air chet jingshan ya shilak ndai posawajar aspa prapawar tlik longying bat dakane kanyada shibun na ka jingpom pathar ya kiding kisi Kakanhun jong ki doktor na BSF Composite Hospital Shillong kadang yai biteng ya kajing sakri jong ki ya ki parabriu kamtam ya ki nong shong shnong ki badon haki kaput India bat Bangladesh. Hadian kajing penlong ya kajing sumar kamat ya ki nong shong shnong haki jaka kaput ha ubenai naiwe haka arpa kandai tarik menta ubenai pan shispa sanut ki briu ki layo ya ki yit kamat bat la pendap ya kajing sumar katarak ya ki laingut ki briu hapo ke National Blindness Control Program. Hakane ka program ajing sumar bala penlong da ka Composite Hospital BSF Shillong hapo ka jingpet jong Dr. AC Bardwajan Medical Superintendent prapo nyungut ki priyo jong ka shnong dauki bat im kilayo ik jing sumar hakaliang ka ENT hepatitis B bat C bat diabetes Hapo kasnam araja khat praba menta ka BSF kala penlong khat waitli ki medical camp na ka banta ki pat nok shong shnong hakitan kaput National film bapau hakipor bamenshwa umrinal sen ulaklat no hakolkata nin menstem usen ulapen pau ya kasap jong kum director hakaplim rat bhore hakasnem shaja khandas pa san phausan bat ulashna ya ki film ki biade bat kasan pathai hak imlang salang Umrinal sen ulayo pedang ya kapat ma bhushan bat dada saheb phalke award hakijing im jong kum nongshna film President Ramnath Kovind bat Menteri Rang Bado Narendra Modi kilapha ya kijing sunglam hakani kijing khlat no jong Lieutenant General Manoj Pandey jong ka Indian Army Frontier Guard Raj ko hinin kasngi ula shimti ya kakam no Lieutenant General Gurpal Singh Sangha layathu unu ay khubor katanat yadari Upande uday ubabat menshwa kum commanding officer jong ka Jammu bat Kashmir bat jong ka than chatela mingi ula trairu kum chief engineer jong ka UN mission ha Ethiopia bat Eritrea bat namar ka jing shakri bha jong ula yo pedang ya ka ati Vishist Sewa Medal bat ka Vishist Sewa Medal. Kumba khatsan ngut kishipai ke badang wan pai na ke jinglet bam khana ke laman saw habaka kali bakishong kala hasurak hasonit pur district nen kasngi layathu ka kubo sarkar shikan hun kishipai ke badai jongka 166th Assam Regiment kaban na Rangapara Thakur Bari katba kidangwan phai na kijinglet bam khana na Bhaluk Pong Baramel ka kali jongki kala hasurak hajan chadwar kabalawan ra ya kijingman saw ya kishipai Kato kani ko khubor kalakut nak All India Radio Shillong hakapo prabaji nginya so bat kadil station nak menta ki khubor